Salama si tamu memalik adik-adik selenasang lan cerita mingguan sekolah minggu gereja Toraja. Edisi Allo Minggu tanggal 25 bulan 5 tahun 2025. Ia tukadanna puang matua lata basa solanasang lan mai Yohanes pasal 5 angka misa salako kasera. Apa dolo diomai lata basa sia lata perangi tukadanna puang matua mai komi adik-adik solanasang tamas sambayang. Kurre sumanga o puang toka penumbangki lan suruga tumintu kameluanmi kipo tuo sailako totemo. No totemo o puang kadami tu laki basa laki rangi sia laki nannung kipatongan kumua puang penama sallo tulang tunduikan unarangi tangaki sia penangki angki makdin untandai patunna tekadami mak kada komi o puang belanna sadia mukan la urangi tu kadami lansanganna puang ki Yesu kimas sambayang. Amin. Kadanna puang matua tu lata basa lan mai Yohanes pasal misa angka misa salako kasera tunakua. Kadi pamalekanna misa tomasaki diolimbong Bethesda. Undinna to den mi allo kapuanna to Yahudi. Malam itu Yesu langan Yerusalem. Di Yerusalem sikandapi babangan domba dan misa limbong. Ia ke bahasa Ibrani disanga Bethesda. Indeto dio den 5 lantang. Lan lantang ia to lenduk budanna to masaki mama. To buta sia to sondok sia to kupi. Umpeagi nasang uway limbong ti seego. Belanda den si pisan-pisan nameng kalau malaika roko limbong iya to na seego i tuwanna. Minda-minda tu bunga na mengkalau roko to limbong. Kemangke ti seego tuway maleke mo nasaki apa unulay. Dan mi diomisa tu tomasaki talung pulomo ungkarua taunna. Ya tonna tiroi Yesu mamma sia na isan kuma padamu masenna masaki to no kuami ungkuani murai rokoka maleke na kuami tinde tomasaki mebali lako o puang tak dika tau umbana roko telimbong keti seegoi uwenna apa iyang kumale nadoloimo to senga mengka lauroko na kuami Yesu ungkwani milik mo ko mualay tu ampa amu mumale maklingka tak apa maleke bingitinde tau na alay tu ampa na male maklingka iya to Allo iya to allo katoron. Amin. Kadanna pumatua tulata basa lan mai Yohanes pasal 5 angka misa selako kasera tunakua. Yesu mo otona patunduan. Dan misa tau 30 mo karua taunna masaki. Magasaliu tusakinna. Ia moto nata emo naisan umpalele kalena. Diobang mo inanna. Tae na isan kede apa pole tulama lingka. Kasin liu dika te tau. Bisa siapa raka maleke te tau na ianna bisa sia maleke minda tumpa maleke. Ia tupuang Yesu malelako Yerusalem. Belana allo iya to allo kapua batu allo paska to Yahudi. Ia motona Buddha liu tau sai sirampun. Atu iya to si rupang duka allo katoroan
Dadi allo iya to tae nama adin tu tau mengkarang. Tae duka nama adin mak pamaleke. Rampo mi lako Yerusalem tu Yesu dio misa limbong. Ia tu limbong di bahasa Ibrani di sanga Betesda. Dio limbong batu Betesda, ia tu den 5 lantang. Ia tu lantang 5 nanina sang tomasakilan. Taruk Buddha tu tomasaki mamaklan. Den to buta, to sondo, sia to kupi. Manasa Buddha liu tu tahu sumarro bolan namasaki. Maapay na Buddha tu tomasaki say di solan an nasirampon indeto. Ia tu tahu sa indeto bolan na lamurai maleke. Sabak dio limbong ia to biasa dadi tanda memangan katisek goi tu uai diong limbong. Ia kerampoy tu malaika rokko limbong napati sego itu waina. Minda-minda tu dolo mengkaola rokko limbong. Ke mengkai ti sego itu wai maleke mo nasaki apa unnulai. Dadi memang ngantongan ia moto nasai tu tomasaki Buddha dio. Tona male tu Yesu ma lingka dio limbong ia to. Natiro mi den misa tomasaki 30 mo karua tahunan. Natiro mi Yesu ia to mama abang. Belan nama kuasa tu Yesu natandai ku mua masai liu mo masaki te tau ia te. Ia tu Yesu inang to mamaseng. No aku ami ungkuan ni te tau murai roko ka maleke na penunu mi tu Yesu. Butung to mekutana tana lan penaan na. Kumua tae raka na tandai tu agana na urungan mekutana susito. Ana mebali na kua opuang. Tae dika tau umbana rokko telimbong ketise goi uwanna. Ang kumale na doloy mo tosenga mengkaula rokko. Kasiantongan te tau inang manasa tae liu mo na pabela. Na kuami Yesu ungkuan ni milik mo ko mualay tu ampaamu mumale maalingka. Tak pa maleke mi tinde tau na alay tu ampaana na male maalingka. Manasa memang ngantongan. Manasa kumaya tu Yesu ia mo oto na kamalekean. Ia te tae na kampai tu kamalekean diong limbong kemangka tisek go ituai. Sangan ni ulendu i Yesu lan Yesu tu kamalekean lan Yesu tu pak tunduan matoto sia matontongan tongan ia to allo katoroan moira kana allo ia to allo katoroan apa ia tu Yesu mak pamaleke belan na ia tu pamaleke tahu ia mo penggauran si turu pak porianna puang. Amin. Adik-adik solanasang may komita masambayang. O puang kapanombangki lan suruga. Makure sumanga kan belana mangka mo kirangi tu kadami kumo Yesu mo oto na patunduan. Pasake kan angki bisa umpogawi lan lumintu katuangki. Pasake duka kan o puang lamintu kameladaranki sialan kapaninguanki sola-solaki. La biraka opuang kumete minggu-minggu lagi patulako. Yate kami pas sekolah lama ulangan mukan. Pasake tu peladaran opuang. Angki maadin umpeladai sule. Angki maadin unbali tu ulangan tu dipasadiangkan. Angki maadin duka nampa itu aselena melo. Pasak keduka kan lante sang minggu lagi patulako lan mintu penggauranki. Angki maadin umpogawi situru lalan pak poreami. Tarima mite pasambayangki
teki sorong lan sanganna puangki puang Yesu. Amin. Adik-adik solonasang rampun demoto tu kasitamuanta ulen due jarita mingguan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Laharoi edisi allo minggu tanggal 25 bulan 5 tahun 2025 puang 4 sakeki solanasang.